رفیق ترقیه، خودی تو سرش بزنه بعض اینه که تو سری خوره ترکا بشه. Buyurun. Nasıldı? Tam sen istediğin yer. Sever misin? Bak çok büyüktür. Evet, beğendi. Sadri Ahmet ve Tavili. Bu da İbrahim Tatlıses'in resmi. Tanıyor musun? Bura hayat için değil ya fabrika. Parası ne ki bu? Ey bir şerefe nakes. Çok az. Şimdi dolara ver bana, çabuk çabuk. Çabuk. Gel. Teşekkürler. Hepsi bu mu? Bu ki çok az ya. Ver bana dolara ya. Sen Arap tam. Pasaport. Sen polissen ya dellal. Ceketini çıkart. Sabri. Kendin çıkart. Ceplerini gezeyim. Boynundakinin altın. Ver bana. Ver. Onu da ver. Sabri yok. Kendin ver. Bayram! İroni lafı koyayım. Nereye gelirsin? Dışarı gelirsin ha? Çok açık gözlük nazarlısan ha? Şerefler! Kadir buraya! Vur seni! Ne olacak? Şerefler verirsen! Kaçıyorum çocuklar! Gidelim! Ay namerdim! Garip navazını koyun! Ay bir şerefler dur! ای بابا دلکای ترک ناشیان یارو رفت قلنجمو بشکنه لیز خوش شست پاش رفت تو چشم نشونی ترکه رو بده من. میخوای چیکار؟ میخوام ازش تشکر کنم. تو هم شرخری ها میخوای انگوش تو سوراخ زنبور بکنی که چی؟ ترکا تو رو نزدن، یه ایرونی رو زدن، یه هموطن منو به حق زدن یا به ناحق به من مربوط نی. اونا غریب نوازی کردن. میدونی مثل چیه؟ ناموست جلو چشه داچلاش کنن تو جیکت در نیاد. حالیته ایرونی ناموس منه. من اون کلیر که به ترکا باج بده یه پیت بنزین حرومش میکنم و فاته. به امام حسین یا نشونی ترکه رو میدی یا همه دلالا و واسطه های استانبولو میکشم زیر اخریه. خیلی خوب میدم